İzlenmesiz qadrli do'stlar, agar kuchli olqishlar bilan bir-birimizni qarshi olaylik. Kuchli olqishlar butun Parisni yong'irating, butun xalq bizni eshitsin ham, bunda endi ko'proq bizga xalq yig'ilsin endi. Shulay do'stlar, barisini chaqiramiz bizni bayram konsertiga. Shunday sog'indik, shunday uzoq uchrashmay turdik. Siz sog'indingizmi so'ng? Ay rahmat. Bir qoti sog'inmaganlar haqisiz bil. Biz sizni eshitmaymiz do'stlar, kuchliroq. Demek do'stlar, Qozon shahar filarmoniyasi artistlari sizni bugun bayram konsertida salamli. O'zimiz bilan da tanishtirib o'tdik hali. Bugungi konsertning olib boruvchilari Shiber ham Mulayim Sumbul Bivalova. Kuchli olqishlar do'stlar. Rahmat hamindi, hurmatli do'stlar, bizning filarmoniyamiz kollektivina 50gina qo'shilgan yosh, talantli Shiber yigitimiz Ilnur Fasquddinov anga olqishlar. Kollektivda eng yashilikda aytilgan. Hurmatli do'stlar, hamindi bugungi konsertimizda g'adiy konsert qana tug'il bit retro konsert. Shunga ko'ra endi birga boribizda yaratgan, boribizda bilgan jurlarni esga tushirib, rohatlanib yo'laydik hali do'stlar. Sumbul, mana men yong'og'ini ishga kirgandan degan biz sen bilan birinchi topqir birga ishlaymiz. Birinchi topqir konsert olib boramiz. Nechikdir qovshattiradi. Ilnur burishilma borisida shab bo'lishadi. Chunki bugun shunday motor kun, shunday shab tomoshachilar endi Alloh bir so'tam ko'payir deb umidlanamiz. Ham endi albatta bizning eskitgich artistlarimiz chiqish yasayashak bugun. Ey shundan da bütün borishlar yo'qqa chiqdi. Oysa birinchi jirishini o'zim chaqirmayman. Sahnaga onun tovushi qo'shiq bo'lmasam, qo'shna qo'shiq bo'lmasam mumkin tugul. O'zi Shiber, suyqimli tatar xotin-qizlarga xos barliq sifatlarni o'zine yig'gan jirishimiz Sirina Zayniddinova. Qarshi olamiz. Kuchli olqishlaringiz do'stlar. Rahmat sizga. Ko'pchilik motivasiya divan etdingiz. Xayrli motor kishlar bo'lsin. Endi o'zimning eng yaratib boshqarib turgan jirlarim bilan boshlab ketinglar. Bu da bo'lsa oq kulislaringda oq tomonlar. Yo'lashinglar sizlarim. Farid Xatipov. Eda güzelim. O'zimizning tug'an yoqlarga borib qaytib, ilhom o'zimizga kish olib qaytdik.
Albatta o'zimizning bundan bunga ko'chib boraturgan, yaratib boshqaraturgan ovulchilarimizni birgada mening bilan qo'shilib rag'batlantirib jilligadir.
дуслар. Сирина Зинетдинова. Жыр туа, жыр яши. Жырлаучысы булганда жыр мәңгі яши. Жыр ул яшәү чарасы, жыр ул халыкның даны. Үз теле булмаган халык булмаган кебек, үзенең жыры, музыка уен кораллары булмаган халык та дөньяда юк. Жыр ул рухлану, жыр ул матурлыкка саклану. Жыр кешенең юлдашы. Жырсыз кеше канатсыз кош ди халык. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчының репертуары бик бай. Ләкин менә шундый ретро җырларны ул аеруча яратып башкара. Хөрмәтле дуслар, каршылыгы сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Асаев. Taşı baktı yazı karsuları Şöldüründe yazının şaşıp yarsuları Baktı bizning kar üstünde kalgan izler Baktı yıllar iken birge salgan izler Bağışlarım seni bile Sağışlarım seni bile Şadlık ile Yılgaldım karışlarım Seni bile Sağışlarım Yazlar gile sular Aylar aylar sular Aylarının da yıllarının da sularının da Ağışını da güler Orem ağışında Ağışlarım seni bilen Sağışlarım seni bilen Şadlık ile Yılgaldım karışlarım Seni bilen Sağışlarım Meleğimdir dağın şirge Karlar yalan Bütün nerse olan Kısrı parasında Ağan sular aylar aylar Seni kürek aylar Yıllar karşımda Seni gönül ağışlarım Seni bilen sağışlarım Seni bilen şadlık ile Yılgaldı tanışlarım Seni bilen sağışlarım Seni bilen sağışlarım Senin sağışlarım
Бик зур рахмет, кыргыз тамашачылар. Инде сезне бик сагынып, көтүп алган концертларыбыз инде шундый матур, паракта шундый бигрәк тә матур тамашачы бүген җыелган. Сезгә исәнлек, саулык теләп, бәхетләр, шатлыклар теләп, менә кояш йылтып тора шулай, менә шул кояшларыбыз бер вакытта да сүнмәсен, күңелләребездә җыр-моң белән киләсе тагы да бер җыр, бу инде шулай ретро җырларның берсе куен дип атала. Бу җырны ишетсәгез, аңларсыз нинди җыр икән. Сүз белән генә бәлки аңлап булмыйдыр, шулай бит? Бергәләп җырлыйбыз, яме? Ясык, ясык, эйрелеп, кайын, кайын. Басам кайын, уртасында, кайын икән кайын. Юлларыма гөлләр үскән, кошлар моңы сайрый. Бик генә нигәбез, яме тапмыймын шулай. Юлларыма гөлләр үскән, кошлар моңы сайрый. Бик генә нигәбез, яме тапмыймын шулай. Günler yazık, kızıman jırlar. Günlerimde eğilip, alıp gitti yıllar. Yıllarıma günler üzgen, kuşlar mı sayrı. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Yıllarıma günler üzgen, kuşlar bana sayrı. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Şulay bir. Gülümden kayırılır, kayın, kayın. Kırgan sen yanayım, kayın, kayın. Yıllarıma güller üstten, kuşlar mı sayrı. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Yıllarıma güller üstten, kuşlar mı sayrı. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Yemi kapıyımın şulay. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Татарстанның атказаган артисты Рөстәм Асаев. Бик зур рәхмәт, бәйрәмнәр белән киләсе. Чыннан да инде бүгенге очрашу да барыбыз өчен дә бик көтелгән зур бәйрәм. Шулай бит, дуслар, сезнең кәефләр бәйрәмчәме соң? Дуслар, без сезне ишетмибез. Бик тыйнак кына утырасыз, дуслар. Менә шундый тәкъдимем бар, менә шундый күңелле җырлар булганда, рәхәтләндереп сезне барыгызны да менә шушы бию мәйданына чакырабыз. Уялмагыз, безнең җырчыларыбыз белән рәхәтләндереп, шулай бәйрәм итеп биергә дә онытмагыз. Сөйләштекме? Юк, без сөйләшмәдек. Сөйләшмәдек без әйе. Дуслар, җырчының җыры сезгә ошаса, оялмыйча сәхнәгә менәсезме? Менә монда мәйданга чыгып биисезме? Ансы мөһим түгел, иң мөһиме биегез, күңел ачыгыз, дуслар. Алай инде безгә дә, сезгә дә күңелле булачак. Инора, менә шуны сорыйсым килә, синең менә балачакта кем буласың килгән иде? Сөмбел, беләсеңме, минем бөтен хыялларымда Гөлшенга аша. Мин кечкенә чагымнан ук гомер буе алып баручы буласым килгән иде. Менә хәзер күргәнеңчә мин алып баручы.
Ну, молодец. А мен менә шулай ук җырчы буласы килгән инде балачактан ук. Менә җырчы булырга теләгем нәкъ менә шушы җырчының җырларын тыңлап туды минем йөрәгемдә. Бөтен җырларын яттан белә идем. Менә берсен җырлап күрсәтимме? Әйдәле. Бик яраттым алмый егетем. Таныды. Юллар аерылды, калды өметем. Таныдылар бугай, таныдылар. Хәзер шул җырларны бергә искә төшерергә тәкъдим итәбез дуслар. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Эльвира Хайруллина. Каршы алыгыз дуслар. Dostlar, hayırlı kişiler sizge. Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз бийбез. Һәр кешенең үз язмышы, үз бәхете кулларында. Дөнья гөрләп җырлап тора, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, якын тула йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, якын тула йөрәгемдә. Роза гөле кулларыңда, шатлык сине юлларыма, бәхет гөле мәңге сулмас, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, якын тула йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, якын тула йөрәгемдә. Дуслар тулы кулларыңда, бәхет яусын юлларыңа, гел кояшыңа булыр каңнар, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, якын тула йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, якын тула йөрәгемдә, сине сөю җыры, якын тула йөрәгемдә, якын тула йөрәгемдә. Бик зур рәхмәт, дуслар. Инде менә җырланчак җыр ретролыларның ретросы. Искереп, күгәреп беткән җырым бу минем дуслар. Сез инде аны искә төшерерсез дип өметләнәм. Инде бу җырның исеме Бәхет дагасы. Төштеме исегезгә? Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз бийбез. Хоп, әйдә барабыз инде бийбез. Илерле аткан бараулар буга, безнең яшьлек иртәсе. Шул атларга утырып, сөйлән ярым белән, еракларга килә китәсе. Шул атларга утырып, сөйлән ярым белән, еракларга килә китәсе. Кыңгыраулы атлар туйга чаба,
Татарстанның атказаган артисты Эльвира Хайруллина. Һәм аның шәп танцовкасы кызлар. Kızlar молодцы. Бу сәхнәне кыздырды чыннан да. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә, сез инде ерак китмәгез. Ярыймы шулай безнең җырлар белән бергә матур итеп биеп торырсыз бүген кич буе. Инде бөтен халык сезгә кул чабар. Шулай бит. Әйдәгез тагын бер кат бу кечкенә кызларга кул чабыйк әле. Көч кирәк. Менә бу яктагы безнең халык бер дә кул чапмый. Дуслар, без сезне ишетмибез. Менә. Бик зур рәхмәт, дуслар. Һәм инде шунда әйтеп үтәсе килә, 2020 ел безнең Татарстан Республикабыз өчен бик зур бәйрәм елы. Барыбыз да беләбез, инде Тасыр төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итәбез ел буена. Һәм инде бүгенге безнең концертыбыз да шуңа багышланган чараларның берсе булып тора, кадерле дуслар. Әйдәгез, республикабыз хөрмәтенә кемнәр Татарстан Республикасын да безнең кебек каты көчле итеп ярата, патриотлар. Менә кулларны өскә күтәреп, рәхәтләндереп, инде бәйрәм белән котлыйк әле республикабызны. Ура! Сөмбел, дөресен әйткәндә бер-ике күтәрмәгән кешене дә күрдем. Нишәтәбез инде аларны? Аларны үзләренең республикаларына кайтарып җибәрәбез. Юк, монда инде бары тик безнең республикабызны яраткан халык кына җыелган бүген, без аларга матур җырларыбызны бүләк итүне дәвам итәбез. Кемне чакырабыз бу сәхнәгә хәзер? Дуслар, дөресен дә чыннан да безнең Татарстаныбыз көннән-көн ямьләнә һәм аның эстрадасында көннән-көн матур җырчылар барлыкка килә. Һәм аның берсен без бу матур сәхнәбезгә чакырасыбыз килә. Ул да булса, Казан шәһәр филармониясе артисты, яшь, талантлы, танылган җырчы егетебез Илгиз Закиев. сезнең алкышлар, дуслар, Илгиз Закиев. Рәхмәт. Хәерле кич барыгызга да. Бөек җырчы Илһам Шакиров репертуарыннан Идел буе баяннары әйдәгез бергәләп җырлыйк әле, дуслар. Хоп! Барасам да барып туймый, Идел буе баяннарына. Алар җитәкләшеп ялана, чыгарып төсле Идел ярына. Яратам сезне кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Yaşka dava tanrı baba, yaz sürene baba yuvalam. Güller arasına ölenlerge, güzellerge kerip yuvalam. Ergesinden ayrı piracılarla, sulanıp durayım benler. Üzmer inbenlerine irgelerge, ödül billeciler gülgenler. Birinci kupletine eylek zırgalar. Kutte parlasam da karab duymi, İdil boyu bayanlarına. Vallar içindekileşip yalana, çıgar güçle İdil yoluna. Mini yaratan sizin kardeşlerini, hürmet etken kevli yaratam. Şuna güller sizge bağışlarından, yürek jırlarını yanratam. Yürek jırlarını yanratam. Yürek jırlarını yanratam. Бик зур рәхмәт. Тагын бер матур җыр, татар халык җыры Өмме Гөлсем. Әйдәгез, бераз бик алый әле. Gülsümü tanınan kırına barır, ay uğranır, uyrar.
bölgürsün Basunda zürbetle şapkalar kırılsın Borsayda ünlüsün gidenler bölgürsün Basunda zürbetle şapkalar kırılsın Armut dalını beni Yoğuşlara bizinin gülsün Aldığını kaderi Yoğuşlara bizinin gülsün Aldığını kaderi Bölgenip Boz heyre öldürürsün Gidenlerde bölgürsün Basunda zürbetle şapkalar kırılsın Borsayda öldürürsün Gidenlerde bölgürsün Basunda zürbetle şapkalar kırılsın Gülsün şukta, gülsün mutta Yigit күңелің yandıra Bir yaşlay sigeninde İşte hayran baldıra Bir yaşlay sigeninde İşte hayran baldıra Ömrüysen gidenlere bölgürsün Basunda zürbetle şapkalar kırılsın Borsayda ömrüysen gidenlere bölgürsün Basunda zürbetle şapkalar kırılsın Borsayda ömrüysen gidenlere bölgürsün Basunda zürbetle şapkalar kırılsın Rahmet sizge Qora eləsin bil, ko'pmi bizning yosh tomoshachilarimiz sahna ostini yondirib bitirdilar. Bibi. Shundan da shunday yo'shi menga mana bu atmosfera qizlar siz молодцы, siz super просто. Ketmaymiz, yorimi hozir birgalashib biz. Bilasiz endi mana mening nechta ko'z oldimga ilgili kinolar eslatishda ko'rsatar edi. Bariq shunday ilgili jurlar, retro jurlar, butun xalq bi. Mana mening da hozir mana bu bariqdan bizning maydondan shu shunday bir kinofilmdagi kadrni ishlaysa kelar. Nishimiz onun uchun? Onun uchun bizga biyi bilay turgan, biyi bilmay turgan kishilar kerak. Barig'izda kerak do'stlar. Mana retro biyu degash eng birinchi narsa, nindi biyu ko'z oldingizga kelaydi aytingizlar. Nindi variantlar bor. Retro ilgili biyular, nindi variantlar. Birinchi bo'lgan kishiga kelib mikrofon beraman, nindi biyu istigizga tushadi. Epipe narsa biyiganlar endi. Nindi retro filmlar qaraysiz. Albatta Tatar biyiganlar. Mana butun dunyodagi biyularga kelganda. Vals, tag'in biroz aktivroq bo'lgan biyu, nindi biyu. Qizoqroq. Nindi? Krakayak, tag'in twist, kadril. Mana biz hozir biyga tilaganin aytmaysiz hali nektar. Şamata. Tag'in tanga biyi bilasizmi? Men de biyi bilmayman. Shunaqa bizani biyimiz hozir. Do'stlar, biz sizga taqdim etamiz. Rock degan biyuni esga tushirib taqdim etamiz. Albatta endi bilamiz shu aybetu biyuni. Mana qizlar bizning azir kichkina biyishlarimiz. Avroq kishilar bo'lgan podдержка kerak, opit kerak. Master class. Aydagizlar, siz o'nbada tangolar deb o'tirdingiz, aydagiz yashaysiz. Bir davr bo'lmaydi do'stlar. Bizga ulug'roqlar da kerak endi mana. Bolalarga ko'rsatish uchun. Sizning ismingiz nima? Aydagiz, o'ya olmaymiz. Zuhrani kuchli o'qishlar bilan qarshi olaylik do'stlar, aydagiz. Zuhra, siz shu qadar podvodit olmaysiz. Qarag'iz, butun kuchli sizni kutay hozir mana bizning sahnamiz turida. Yani Allah'sa mana bu yoqda biyib ko'rsatirga tilovchilar yo'qmikan? Do'stlar, mana bit motor mana bosibgina bo'lsa-da, bir o'rindagina. Nik shuni qatlikka yopib turasiz sizga bilmayman.
Ilnur o'zimizga berga to'g'ri kelaydi bunda. Yo'q. Yo'q, Ilnur eshiksiz endi sizdan beydasi kelam. Aytasiz Ilnurning kayfini tushirmaymiz do'stlar. Sizning orada bir kishida yo'qmi? Biyisi. Хотя бы bir, mana biriga chiqsa, onlari chiqishi bo'lar edi. Bigre qo'rqoqlar jiygan deydi. Yo'q, mana Zuhra. Mana To'g'ri yashab borayapti. kela Ilnur, kela. Aytasiz olqishlab qolishamiz xonim Bikshidar xonim, ismingiz nechik? Света, только русский. Спасибо вам огромное, Света, что вы спасли всю нашу компанию. Zuhra, balansni narушaytirga yaramishsiz. Света, сейчас мы будем вместе с вами, вместе вот с этими замечательными детишками танцевать рок-н-ролл. И Помним? показывать Да. всем, кто постеснялся выйти, что такое настоящие жаркие Да. танцы. Вы будете показывать, а мы все будем за вами повторять, хорошо? Ну, да примерно, мы вам поможем, не переживайте, Да мы хорошо? сами не знаем, поэтому примерно. Друзья, Ну что, Света, давайте сюда, вот в серединочку. Девчонки, вы тоже сюда, кызлар, aytasiz, mudarak chiqamiz. mening bir taqdimim bor. Do'stlar, borig'izda o'rinlarimdan bo'lsa da bosib, biroz silkinib, shig'inib oling hali. Aytasiz, hali bosib turing biroz. Bosib biyib olamiz. Aytasiz. O'rning'izdagina bosib. Итак, Hozir muzika qobiniga bosamiz, yemi do'stlar? Bosmasangiz men sizga o'p keling. Друзья, если кто не понимает татарский, поднимаемся со своих мест и хотя бы на своих местах зажигаем как следует. Итак, а танцуем рок-н-ролл бейбис. Кетtik, нас. 1, 2, 3 o'clock. Есть 4 музыка. o'clock, rock. 5, 6, 7, do'stlar, 8, Девчонки, bosamiz, давайте bosamiz. сюда. Вот. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Выращивать! Hot lights on, join me home. We'll have some fun when the church lights burn. Mana. Rock, 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 daylight. Ушуңыз, до'stlar. Kızlar, görüyorsunuz da nişe biliriz. Повторяй, меня Света Богдановна. 3 and 4, goes down, we'll have rock, rock. Evet, barımızda kul şalı oturalım şulayın. Edemize kullar üstü. Bor yaxshi пример. По-моему, еще вот так вот было, да, Свет? Света, покажите, как это делается. Света зажигает. Kızlar, sizin kallerini Time swing 5, Давайте, кружимся. 7, Ayda. Tatar biyona жагабызда. А давайте сейчас вот так, вместе, ручками. Вниз. Ушуабыз, do'stlar. Bir o'rinda o'tirib turmaymiz. Olqishlar, do'stlar. Молодцы! Sizning ismingiz nechik? Madina. Ilnur. Mehmona shohto'xtar. Bizning buyukchilarimizga olqishlar. Ну и сразу mana bunda Tatarishonni bek ko'p topqir aytdingiz. Aytdingiz, azalak Tatarishonni da beyib olamizmi? Света, а по-татарски умеете? To'xta, Sveta mendan подарок so'ray boshladi. Она спрашивает у меня подарок. Сейчас будет тот Madina Светлана Кузнецова. Hozir xushomuz, do'stlar. Xushomuz birga. Хоп, хоп, хоп. Aytdingiz, Hopp. Mana shulay. Ay, молодцы, aytdingiz. Endi yaxshi пример ko'rsatdi Svetlana. Bir buyukchi yigitimiz da bor, Allohga shukr. Ay, молодец. Hozir qizlar tanishib ketiramiz. Опа, Svetlana bilan tanishib kirib ketdi bu. Aytdingiz, bitta barmoq o'ynaymiz.
Аңдыр инде бу. Әйе, бик зур рәхмәт, дуслар. Алкышлар! Алкышлар безнең биючеләребезгә. Браво! Браво барыгызга да әсәрин, дуслар. Абый, исемегез ничек бу? Рәшит, Рәшит. Бигрәк своеобразный татарский бию булды бу сездә. Әйдәгез, кызлардан Рәшит абыйга аерым алкышлар. Спасибо вам, Шулай, Светлана. Светлана Кузнецова и Рашид сегодня зажигали. Хамид әлбәттә барлык биючеләребезгә дә, балаларга да, барыгызга да бик зур рәхмәт. Молодцы, менә шулай иттереп күңел ача белергә кирәк ул. Светлана меня подарок срады, да. Светлана, если что, за подарком обращайтесь в городскую администрацию. Мен подарок алған үшін Да, подарок Нет. прям рядом. ойлап айтамын. Халид илде монда барысыга. Хөрмәтле дуслар, инде былай булгач, Болай булгач, бу бию накалын төшермичә тагын бер бик талантлы, бик шибәр, бик сөйкемле җырчыбызны чакрасым килә. Ул да булса Татарстан эстрадасының бер бик якты йолдызы булып торучы җырчы, ул да булса Сөмбел Билалова. Сезнең алкышлар астында әйе, дуслар. ул мин дуслар, мин инде җырларым белән дә дәвам итәсем килә. Бүгенге концертны әлбәттә ул барып кына түгел, җырламыйча китеп булмый. Шулай бик ретро концерт булгач, бер матур халык җыры сезнең белән бергәләшеп искә төшертәсе килә. Авыл көе дип атала бу җыр. Бергә минем белән җырлыйбыз. Биебез, янымы? Kızlar, kaya benim kızlar, elleriniz birbiriniz. Hop, 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 hop. Bizde büyük dağlar var da, dağ astında dağlar var. Dağda yaprak mine sağılır, sizden indi haller var. Dağda yaprak mine sağılır, sizden indi haller var. Eylemi haller. Şişede ağıp düşe ulaka, sağlığına eğdiririm, Şile'de ismi ulaka. Sağlığına eğdiririm, Şile'de ismi ulaka. Olmalar üzeriydim de, bağlarga düzeriydim. Yanmasa bu yürekten, sağlığa düzeriydim. Ses! Yanmasa bu yürekten, sağlığa düzeriydim. Salakını şişme bıyılarını da, otlar ışır seninde. Duman üstemilerinde, hırık işe seninde. Duman üstemilerinde, hırık işe seninde. Bizde bir dağlar var da, dağ aslında dağlar var. Dağda yaprak minde savrulur, sizden indi haller var. Dağda yaprak minde savrulur, sizden indi haller var. Duman üstemilerinde, hırık işe seninde. Duman üstemilerinde, hırık işe seninde. Hırık işe seninde. Hey! Көчле алкышлар дуслар, Сөмбел Билалова. Бик зур рәхмәт дуслар барыгызга да. Карале, Сөмбел, мин ретро концертны бераз күңелсезрәк булыр дип уйлаган идем. Без бик яхшы барабыз, биебез, җырлыйбыз, күңел ачабыз. Шулаймы дуслар? Менә әйттем бит, сезгә ошыймы? Безгә дә бик ошый. Һәм без безнең бәйрәм концертыбызны дәвам итәбез дуслар. Һәм киләсе бик талантлы, безнең талантсыз җырчыларыбыз юк инде. Инде бу җырчыны дуслар хәзер минем белән бөтен
parkni yangıratıp, katı itirip, tağın da katı itirip, kuşağı karşı alırsınız deyip. Çünkü sahnede bizim hazır Tatarstan'ın halk artisti Ferdinand Fethi. Karşı alırız dostlar. İsenlermesiz hayırlı kişiler, hürmetli tamaşaçılar. Varınızga da isenlik, sağlık, matur kişiler dileyim. Mehabbetu şunday ulu nerse, onu saklay bilirge gerek. Mehabbetu şunday sihri dünya. Dostlar, yaşlı ve mutlular. Riza bulup, maturizi gelsin.
Бик зор рәхмәт. Алла рәхмәте яусын барыгызга да. Исәнлек, саулык. Менә якташлар белән дә очраштык, арчалар без дип, аркабыздан сыйпаштык, шулай бит. Бик матур ял итәбез, менә шулай сагынышлы дуслар концертларга йөрик, күңелләребезне тынычландырыйк. Һәр җырны тыңласак, һәрберсе бер мәгънәгә ия. Шуңа күрә матур итеп кенә шулай җырлашып утырыйк, бергә-бергә дә җырлыйк, бергә-бергә биек. Инде хәзер сезнең өчен бер җырымны җырлап китәм. Тальян гармон. Фәрит Хатипов кие. Биергә дә чыксак була бергә. Әйдәгез биергә менә хәзер. Әйдә чалар. Hoppa. Әйдә биюче итегәлегез атса. Әйдә. Кулларымда тальян гармон әйдәде бер саркады. Кулларымда тальян гармон әйдәде бер саркады. Уйлар үскән җырлап киткән идәнне сайрады. Уйлар үскән җырлап киткән идәнне сайрады. Şiir arşalarını uyda şakıdalı sarmanlarını. Şiir arşalarını uyda şakıdalı sarmanlarını. Uyda isket alıp birge faydalı kalranlarını. Uyda birge isket alıp faydalı kalranlarını. Garmın canımızını sağır sarman günlerde. Garmın canımızını sağır sarman günlerde. Şuşurumlar ağladı fayda duvar üskene günlerde. Şuşurumlar ağladı fayda duvar üskene günlerde. Hey! Hoppa! Hop! Hadi kızlar! Hey! Hoppa! Hey batur kuşlar! Hop! Ağlık fayda, ağlık dike, kaşık buldu yazmıştım. Ağlık fayda, ağlık dike, kaşık buldu yazmıştım. Biz gelemle duvar üstte, bilgen gidip kalmışlar. Biz gelemle duvar üstte, bilgen gidip kalmışlar. Hey! Uğram ileri hazırda kulak taşınıp dıra. Uğram ileri hazırda kulak taşınıp dıra. Tuğan yaklarga faydamız garmınlar kırıp dıra. Tuğan yaklarga faydamız garmınlar kırıp dıra. Tuğan yaklarga faydamız garmınlar kırıp dıra. Hoppa! Hop! Hey! Hop! To'xtag'iz. Elimin ketigiz demedim iş. Siz kete ko'rmagiz. Rahmat. Rahmat bek zo'r. Esenlik, sog'lik, bayramlar bilan. Tataristondan xalq artisti Ferdinand Fethi. Bek zo'r rahmat yangi uchrashuvlarga qadar. Ferdinand abi Zühra'nı upkeş canına da çıktı. Miyim yanga çıkmadı da. Şulaymi? Şulay ol. Bilib tur. Dostlar bari da o'tadi, bari da intivo. Boylik, surut kete, yug'ava. Тик жыр өлмей көшіп онарға келешекте яшап жыр қала. O'zining motor shirvari bilan konsertimizni davom etadi Tataristonning ot qozongan artisti Gulshat Imamiyeva. Rahmat bizlar. Rahmat. Endi rahmat sizlar bilan aytamiz hali birgalashib. Davom etib buyuk tajribda.
чынлап та менә булар безнең киләчәк. Рәхмәт әбиләргә, рәхмәт әниләргә, бабайларга, әтиләргә шушында матур итеп җыелган өчен рәхмәтле булып, бергә булып, шушылай итеп күңелле итеп яшик. Киттекме җегетләр? Икенче рәхмәтле булып Худайга. Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева. Рәхмәт бик зур һәм безнең менә шушында бик күркәм алып барышуларны күрәсезме? Берсе Сөмбе, ә берсе яшь егетебез Илнур. Әйдә укыштык әле. Ай, рәхмәт. Мине һаман яшь дип кирәсәкләр, шундый. Күңелдә рәхәт булып китә. Менә миңа бик үк күңелле түгел. Сиңа гына яшь диләр. Сөмбел, күз алдыңа китер. Вакыт машинасын уйлап тапсалар, шуны кулланырга мөмкинлек бирәләр икән. Ничәнче елларга кайтыр идең? Ой, мин Илнур белән чынлап 60-нчы, 70-нче елларга барып кайтыр идем. Миңа анда аеруча мода ошый, хатын-кызларның киемнәре, эшләпәләре. Әле менә бер көнне фотографиялар карап утырган идем. Хәтта әтинең бер фотографиясын таптым, дуслар. Чәче каре, чалбары клош. Менә шундый булган. О, Сөмбел, син мода сүзен ишеткәч сине туктатып булмый хәтта. Концертны дәвам итәргә кирәк. Аларның репертуарында төрле телләрдә, төрле стильдә йөзләгән җыр. Бу коллективка, дуслар, быел бу ансамбльгә 40 ел һәм алар бүген сезнең алдыгызда. Сәхнәдә Казан шәһәр филармониясының вокаль-инструменталь ансамбле Идел егетләре! Каршылыгыз. Siz sağolsunuz muhterem kardeşlerimiz, Gaziantep kızlarımızdı. Biz sizinle koruyoruzga bit şopmiz. Haydi biz qo'shilib birgalikda yig'laymizmi? Anadolu taşları yerleşken, şuur şirgen iyileşten. Sağ ol
Sizin aldığınızda iyi dedikler ansamblı çıkış yapsın. Neyse, cırlıyız mı? Tamam. Bir gelesin. Neyden gideceğiz koşulup? Hey! Kuş yerken vakıtılışa ayrılğanağa tüzerge kirek iken vakıtılışa ayrılğanağa tüzerge kirek iken ayrılamız girirken kullarını giresek de beğensizlik düzmez yollarını giresek de beğensizlik düzmez yollarını Dostlar, şuşa talantlı yigitlerge tağın da küçlürek alkışlar bulaya gittik eli. İdil yigitleri, bir zor rahmet. Dostlar, anlağıgızça bugün min şımdan da birinci tapkır Kazan Şehir Filarmoniyası artisti devetim olarak шығыш ясым Sümbül үлен barda alın baram. Hem benim için bugün ayrıca bilgili çünkü bu sahneden bugün min kişkineden yaratkan jırım yangıradı. Hazır min kişkineden yaratıp tınlagan jırışım da sahnege mine. Kim iken indi ul İlnur? O da bulsa Tatarstan'ın halk artisti Rezide Şerefiyeva. Beyler kırarlı Durmuşның рәхәте, бүләгитә сабай дөньяга. Яшәү дәвам итә, алда диләр көтә, торган саен ныграк сынарла. Яшәү үзе бәхет, яшәү алтын тәхет, белеп яши җирдә кадеренә. Яшәү үзе бүләк, яши бәхетле, һәркемгә дә гомер. Yaşa uzun
Yaşav yarış miken, elle yalgış miken, anlayıp almaz adam balasa. Şu muvarışı, şarkıla divarışı, inge salıp ben arasa. Yaşav zırahı, yaşav altındahı, ben bir yaşık şirden haberine. Yaşav zıbırla, yaşık bakıdra, erken geleğime. Yaşav zırahı, yaşav altındahı, ben bir yaşık şirden haberine. Yaşav zıbırla, yaşık bakıdra, erken geleğime. Aldaniler küte, hayırlısın diler erişinde. Sinuga diyene, sinip hem silip, yaşa dile yaşa ay yaşa. Yaşa bu zırahı, yaşa altındağı, melep yaşık şirden haberine. Yaşa bu zırahı, yaşık bakındılar, erken geleğime. Melep yaşık şirden haberine. Yaşa uzunlar, yaşık bakırdılar, erken geleğime haberine. Yaşa uzunlar, yaşık bakırdılar, erken geleğime haberine. Erken geleğime haberine. Yaşık, yaşık bakırdılar. Zırrahmet alkışlarınız için. Kışın var da kışına, kışın var da ışına, şarkılanır duvar her günge. Yaşlılık bitti zuza, kigen kurulmak tuza, bir koyda olmayıp gene. Bir nebil hizge duya verme işte, yarattığın olsun yürekte. Sürülmesin uşak, soğulmasın kuşak, ılgayıp bargan belbele. Sürülmesin uşak, soğulmasın kuşak, ılgayıp bargan belbele. Ömür uzabilme, başlarına eğme, ılıtırlar yürek göbeğe. Şerçilerge şaltuna, batırlıklar uğuna, mehabetle malık ömrüne. Bir nebil hizge duya verler işte, yarattığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğulmasın kuşak, ılıgayıp bargan belbele. Kışın var da kışına, kışın var da kışına,
Şadlana doğan her günge Yaşlık dikti zuza Kiden kulmek tuza Mehabbetle halıkın erge Bir level fiske duyalım işte Yaratın olsun yürekte Sürülmesin uşa, soğulmasın kuşa Alığı yakarın merdeve Sürülmesin uşa, soğulmasın kuşa Alığı yakarın merdeve Alığı yakarın merdeve Kışın barlar, kışla Kışın barlar, kışla Şadlana bir tuğan her günde Татарстанның халық артистері Зида Шарафиева. Зор рахмет. Чыннан да бигрәк инде безнең элеккеге җырларыбыз шундый матур, көйләре дә шундый күңелгә ятышлы, мәгънәле сүзләре дә. Инде менә шушындый ретро концертлар ешрак үткәрелсә, Алла берсә бу җырларыбыз һичшиксез онытылмаячак беркайчан да. Сөмбел, менә чыннан дөресен генә әйткәндә сиңа ошадымы минем белән алып бару? Дөресен генә әйткәндә бик ошады. Дуслар, сезгә ошадымы? Әйтегез менә Илнур белән чыннан да бүген без беренче тапкыр эшләдек. Шуңа күрә инде Илнур син молодец. Менә хәзер бөтен алкышлар бары тик синең өчен. Без сине котлыйбыз беренче концертың белән Казан шәһәр филармониясе коллективы составында. Рәхмәт, Сөмбел. Әйдәгез әле, дуслар, Сөмбелгә дә көчле алкышлар, шундый матур җырлары, матур сүзләре өчен бүген, дуслар. Бер-беребезне макташып басып торабыз, димә. Оялмыйча. Әйе. Һәм инде безнең концертыбызның киләсе җырчысында чакырырга вакыт килеп җитте. Бергә чакырыйк әле Илнур. Әйдә. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Kırgazları şırla, kırgazları yala, Angılı daşı ışa küçükken. Kırgazları şırla, kırgazları yala, Angılı daşı ışa küçükken. Yüreğim bana, yürek sıkırak yana, Kırgazları kimi seni gitken. Yüreğim bana, yürek sıkırak yana, Kırgazları kimi seni gitken. Yağmur yağar, elle yaşlar ağlar, Yollarına gitken kışlarla. Elle yağmur yağar, elle yaşlar ağlar, Yollarına gitken kışlarla. Yüreğine yıllar Kırgazları aytır, Yogay şeşke atar, Güldür
Kılıkınlar kazılar bağlıda Kırmazıları kaydı Tuğa şeşke ata Kılıkınlar kazılar bağlıda Birer yerlik gitmez Hütter uşkan demez Sin kaydırsın öder sağlığa Kaydırsın der sandılar Seni kaydırsın der sandılar Seni kaydırsın der sandılar Hayırlı iş, hürmetli tanışlar, hayırlı iş, hürmetli abiler, opalar, analar, ham singillar. Haligina ijrolanilgan she'r Dina Bulgakova so'zlarida yozilgan Nur Davutov ijod etgan kuy bo'ldi. She'rning ismi Sen unutma yerda men borim deb ismlangan she'r bo'ldi. Oldagi she'r ham shulay yo'q. Endi bugungi zamoncha aytib aytsak, retro she'rlarning birisi bo'lar. Gansaviy Sayfullin ijod etgan kuy. Gulshod opa Zaynasheva so'zlari Oqbush otib yallarıma anahtar ayyadılar aşkınasın suluşların yarısı yalıdır Akbuzadım akkanladım ışık birgen dalalarda yaldağı dalalarda ekiyetteki dalalarga ışık birge dalalarga ekiyetteki dalalarga uzatır Allah yağın bir kanalar Ağlamışsın mini mire Mige sızlı nige yaralar Uzadım akkanladım akbaladım Işık birge dalalarda Yaldağı dalalarda Ekiyetteki dalalarga uzatır yalın sipleyin almaz idi mengisinden alsam inin nereye uzadım akkanladım ışık birge dalalarda yaldağı dalalarda ekiyetteki dalalarga ışık birge dalalarda ekiyetteki dalalarga Hürmetli kozanlar, mana bu жерде шырның қол шабатырған жері Mana to'g'ri efirdan ko'rsatdilar, birda qo'l chapmadilar Rustam Zokirovga demasinlar endi. Bayramlar bilan kelasizlar.
Anlat anlatın Üşüttürgen alalarga dalalarga Yaldağı dalalarga dalalarga Ekiyen tekir alalarga Üşüttürgen dalalarga dalalarga Ekiyen tekir alalarga Tatarston'un xalq artisti Rustem Zakirov. Bravo. Rahmat. Bezur rahmat, hurmatli do'stlar. Kayflaringiz aybat bo'ldimi? Aybatmi? Eng muhimi sizni yaxshi kayf bilan uyga uzatib jibering. Shuning bilan bugungi konsertimiz tamom. Boringizga da bezo'r rahmat. Sizning bilan shunday ko'ngilli bo'ldi. Shunday rahat bo'ldi. Endi sizda ko'tarinki kayf bilan shunday aybat emotsiyalar bilan hozir uylaringizga qaytib ketarsiz deb umidlanamiz. Ham endi bizning shunday konsertlarimizni qaysidir parkda, lekin begaki konsertlar zalida bo'lganini eshitsangiz, endi biz sizni har vaqtda kutib qolamiz. Yaraymi? Qozon shahar filarmoniyasi artistlari sizni yaratdi. Hamida albatta biz sizni 27 kunni bo'asi bizning tag'in bir shunday formatda o'zasi konsertga chaqirib qolamiz. U da bo'lsa Emet Urmani parkida bo'lacak. Bunda bek yaqin tugul, lekin avtobusga o'tirib borib kelib bo'ladi. Keligiz yaraymi do'stlar? Endi bugungi bayram kechi uchun albatta sizga tag'in bir qat zo'r rahmat. Endi qarshi kelmasangiz bizning internet, Instagram zamonasi, aytamiz bir motor selfie-da fotografiya yasab olaylik, yaraymi? Do'stlar, aytamiz. Bunda hozir 5ga qadar timer bor. Biz shu 5ga qadar birga sonarbizda yilmayib fotoga tushamiz. Qarab tursak nechik bo'lar ekan? Ayda mana shunda. Do'stlar, lekin siz qo'llaringizni ko'taringiz, yaraymi? Boringizda qo'llaringiz. Kerak. Siz mana bundan kela olmaysizmi do'stlar? Aytamiz, mana bunda jilli motor ittirib, shunday shaf fotografiyalarini mening Instagramga, filarmoniya Instagramına kirib, shu fotografiyani o'zingizga da ola olasiz, yaraymi? Qorali simbil fotografiya degan nechik kishi chi? Mana, o, вообще bit. Do'stlar, bu aqsha to'lam tugul bit, bu besplat. Siz hazırmi? Men hazır. 5ga xatli sonlaymiz, yaraymi? 5 4 3 2 Qo'llaringizga. Tag'in bir taqim, na всякий случай tag'in. Oysa birigiz yemsiz kelib chiqqan endi. Ketdi, 5 4 3 2 1 Rahmat, bezo'r rahmat do'stlar. Hamida motor itib, salamlar da jibari yana bir-birimizga sizga shodmi bugungi konsert? Bezo'r rahmat do'stlar, boringizga da. Do'stlar, kelasi uchrashuvga qadar bizga sizning bilan bek ishadi, biz sizga bizning bilan deb ishonib qolamiz do'stlar. Rahmat, sog' bo'ling'iz, kelasi uchrashuvga qadar. Ты живешь там же?